ngabe siqala uhlelo lolu olufana nalolu mhlambe ngo-2019 silibiza ngokuthi isibhedlela kubantu. I-intention ukuthi silethe ama-services onke a-mobile sikwazi ukuthi siwalethe ebantwini ukuze abantu bangagibeli uku-access ama-services. Namhlanje-ke sonze okungaphezulu kunalokho esijwayele ukukwenza ngoba size nama-mobile units amabili esingavamile ukuhamba nawo. Eyokuqala ile ye-screening ye-x-ray room for e-TB in particular, and uyakwazi ukuthola ama-results on the spot. And I think kufuna sikushayela izandla lokho ngoba kuyakhombisa ukuthi uhulumeni uyakwazi ukuletha ama-services kubantu. Eyesibili NHLS, i-National Health Laboratory Services. Nabo-ke ba abantu abane-ofisi nje elihlala endaweni eyodwa lapha eThekwini, kodwa ngoba bayasebenzisana namhlanje bakwazile ukuthi babe nama-mobile units aphumayo. Sizohamba nawo kuwo wonke ama-district, ikakhulukazi lama-district asey'ndaweni zasemakhaya ukuze abantu bakithi bakwazi ukuthi bayithole i-service abayidingayo. I-Genie Expert Machine lena-ke kuthi iyashesha. Namanje njengoba bengingene laphana emotweni le yaka-NHLS ngiyibonile ihlala yona ifaka ama-sputums awu-4, but bayakwazi ukuthi bafake ngisho 8. Le mishini emisha engithi khona sesibona up to 90% ye-bacteria ku-sputum, okusho ukuthi bancane kakhulu abantu esigcine singabatholanga ngoba wonke umuntu uma ngabe sithola isputum sakhe siyakwazi ukuthi sisi-check-e ngalo mshini wethu. The clock is ticking. Let us find, treat and end TB. Okusho ukuthi isikhathi siyahamba, iwashi leyahamba. Asiyithole i-TB, asiyitreat-e, asiyiqede. Kubalulekile-ke ukuthi sikwenze lokho, and sikusho lokho ngoba siyazi ukuthi i-TB yelapheka. Sikusho konke lokho ngoba siyazi ukuthi okunye okwenza ukuthi abanye bagcine sebeshona ngenxa ye-TB, hayi ngoba i-treatment isuke ingekho, kodwa ingoba nathi suke singazinaki singabantu kwesinye isikhathi ngoba information sisuke singenayo.